Puno riječi iz engleskog jezika zvuče slično ili slično izgledaju, ali zapravo imaju potpuno drugačije značenje. Danas ćete naučiti razlike, tako da ih nećete nikad više krivo upotrebljavati. Jedna važna stvar koju Hrvati stalno krivo koriste u govoru je u vezi vode. Prvo i osnovno, niko ne govori natural water za običnu vodu, niti water with gas za mineralnu vodu. To ste možda čuli među strancima kojima engleski nije prvi jezik, ali nikako s izvornim govornicima engleskog. Jednostavno je krivo. I nemojte pitati za water with gas, jer to zvuči kao nešto drugo. Obična voda se zove still water, jer se ne miče, mirna je. Still water. Mineralna voda se zove mineral water, carbonated water ili sparkling water, ali nikako water with gas. Ako želite vodu iz slavine, to se zove tap water, slično kao i beer on tap, jer je tap slavina. Slatku vodu nemojte nikad zvati sweet water, to bi značilo da ima šećera u njoj. Slatka voda je u prirodi, u rijekama i jezerima i zove se fresh water. Hrvatska riječ šef, u smislu šef ili šefica na poslu, se zove boss, a ne šef. Riječ šef, koji isto zvuči, je zapravo naziv za profesionalnog kuhara, kao Jamie Oliver ili Gordon Ramsay. Lako je ovo pamtiti po emisiji MasterChef. Šef. Ova riječ koja izgleda kao šef, ali je zapravo chief, je riječ za poglavica. Danas isto koristi umjesto riječ glavni, u nazivima kao što su glavni inženjer ili glavni računovođa. Chief engineer, chief accountant. Kada već pričamo o poslovima, nisu sve kolege colleagues. Na hrvatskom riječ kolega se koristi za osobu koja radi s vama, osoba koja ide s vama u školu ili na tečaj i za osobu koja radi u istoj struci kao i vi. Sve su to kolege, ali ne na engleskom. Colleague je osoba koja radi s vama u istoj firmi, bez obzira na kojoj poziciji. Ako ste u istoj branši, ali ne u istoj firmi, onda niste colleagues. Drugi profesor engleskog u drugoj školi nije meni colleague, nego fellow teacher. Samo profesori koji rade sa mnom u inicijativi su meni colleagues. Ako ste vi odvjetnik, imate poznanika odvjetnika, ali niste u istoj firmi, onda niste colleagues, nego fellow lawyers. Ako ste s nekim u istom razredu ili na istom tečaju, isto niste colleagues, nego classmates. Isto kao što su cimeri roommates i igrači u istom klubu teammates. Vidimo se sljedeći put za nastavak.